بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh santriwati yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kita kedatangan salah seorang guru besar kita yang selama ini memang senantiasa mengunjungi kita setiap tahun, Syekh Abdullah bin Hamad Az-Zaidani hafizahullahu ta'ala. Pada malam hari ini beliau akan berbagi wasiat dan nasihat untuk kita semua. Temanya sangat penting, yaitu akhlak hamilul Quran, akhlaknya para pengemban Al-Quran. Jadi tema ini penting untuk seluruh kaum muslimin dan lebih khusus kepada para penghafal Al-Quran. La nutilu ala syekh fal fursatu mutahatu lahu falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس من مجالس العلم والذكر التي يحبها الله ويحب أهلها ويثني عليهم ويذكرهم في عنده، والتي هي من خير مجالس الدنيا، فإن أصحابها تحفهم الرحمة وتغشاهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. وانظر هذا الشرف بأن يذكرك الله في الملأ الأعلى ويثني عليك. Setelah Syekh membuka muhadharah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyampaikan tahniah kepada seluruh hadirin yang ada, terkhusus kepada para penghafal Al-Quran, baik ikhwah maupun akhwat. Selamat datang bagi antum semuanya di majelis ini, sebuah majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di dalamnya juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, di hadapan malaikat-malaikatnya. Mereka-mereka yang hadir di dalamnya akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Dan kata beliau, perhatikanlah keutamaan yang Allah akan berikan kepada para hadirin yang berada di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir seperti ini. Satu di antaranya bahwa nama-nama mereka disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim, مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. Beliau kemudian membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan
kepada 4 golongan. Yang pertama, perumpamaan seorang muslim yang membaca Al-Quran seperti masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamathalil utrujah. Dia seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya manis. Yang kedua, perumpamaan seorang muslim yang tidak membaca Al-Quran itu seperti tamrah, kurma kalau kita ya. Dia tidak memiliki aroma tapi rasanya manis. Sementara orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, al-munafiqul ladzi la yaqra'ul Quran atau yaqra'ul Quran mislu ar-raihan, dia seperti raihan, aromanya wangi tapi rasanya pahit. Lalu kemudian orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, maka dia seperti Hanzalah, buah Hanzalah, aromanya buruk dan rasanya pahit. Ya, begitulah 4 perumpamaan yang Rasulullah SAW ilustrasikan terkait dengan orang yang membaca Al-Quran dan yang tidak membaca Al-Quran. قسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا الناس إلى 4. المؤمن الذي يقرأ له القرآن قال كمثل الأترجة، والأترجة فاكهة أنا لم يسبق لي أن رأيتها في أندونيسيا مع أني تجولت في أندونيسيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب وهي كذلك، وهي موجودة يعني في كثير من البلدان. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو لأنه مؤمن ولا رائحة لها لأنه لا يقرأ القرآن، والتمر لا رائحة له ولكن طعمه حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن قال كمثل الريحانة ريحها طيب، وذلك لأنه يقرأ القرآن قال ريحها طيب، وطعمها مر لأنه منافق لا إيمان له. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، والحنظلة لا رائحة لها وطعمها مر بل شديد المرارة. Beliau bertanya tadi, apakah antum tahu utrujah dalam bahasa Indonesianya? Buah ya, buah yang pahit rasanya dan tidak memiliki aroma. Saya coba googling ya, ada utrujah, surat utrujah. Gambarnya utrujah itu ternyata mirip dengan apa yang pahit itu, biasa dibuat sayur, paria ya, pare. Nah utrujah indana hadis surah misal pare indana atau ta'muha mur yani wa la ra'ihata lah utrujah. الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. لا أقصد اسمه حنظلة. Al-utrujah afwan terbalik ya. Utrujah itu yang buahnya manis dan aromanya harum ya. Ya, ini utrujah ini ya seperti ini bentuknya nih. Kalau di googling ya seperti ini bentuknya. Tak mirip pare juga saya lihat. bergerigi ya. Intinya ma'asyar muslimin bahwa buah ini fi Saudi ya. Aywa. Di Saudi katanya murah sekali itu utrujah ya, murah. Nanti kalau antum umrah silakan nanti cari utrujah di sana, harganya murah. Aromanya wangi, rasanya manis ya. Itu karena dia membaca Al-Qur'an. Sementara mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an maka dia seperti apa tadi? Tamar ya.
Tamar itu kan tidak ada aromanya tuh, ya, tapi rasanya manis. Mengapa dia manis? Ya, karena dia mukmin. Kenapa dia tidak beraroma? Karena dia tidak membaca Al-Quran. Sementara orang munafik, ya, yang membaca Al-Quran meskipun dia munafik, ya, pahit dia, tapi karena dia membaca Al-Quran maka aromanya harum, aromanya wangi karena bacaan Al-Quran yang dia baca meskipun dia munafik. Sementara orang munafik yang tidak membaca Al-Quran maka dia seperti Hanzalah, tidak punya aroma dan rasanya pahit, ya. Mengapa pahit rasanya? Ya, karena dia tidak membaca. Dia tidak membaca. Kenapa tidak ada aromanya? Ya karena dia tidak membaca Al-Quran, dan pahit karena dia munafik. Baik. وقد أثنى وسلم على أهل القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأهل القرآن الذين يتعلمونه ويعلمونه هم خير الناس، هم خير الناس. نعم. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian kepada orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran lalu kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Itulah orang yang terbaik yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته. وهذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Demikian pula kata beliau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, Rasulullah mengatakan, inna lillahi ahlin. Sesungguhnya Allah itu memiliki orang-orang terdekat, kerabat, orang-orang terdekat. Maka para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka itu orang-orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia? Maka Rasulullah mengatakan mereka itu adalah ahlul Quran. Maka ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran itu orang yang ahli membaca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran. Itu adalah kerabat-kerabat Allah, orang-orang terdekatnya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. وقد أثنى الله على أهل القرآن قبل ذلك وزكاهم، فقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وأولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به. قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Dan Allah Subhanahu wa taala sebelum nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu telah memuji dan menyanjung ahlul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika alladzina ulaika yu'minuna bihi, ya. Yaitu orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Al-Quran, ya. Mereka itu membaca Al-Quran itu haqqa tilawatihi, ya, dengan sebenar-benarnya bacaan. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya.
Ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. كذلك قال الله تعالى في الثناء على أهل القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memuji ahlul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atau wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan salat serta menginfakkan apa yang direzekikan kepada mereka sirra wa alaniyah, secara rahasia dan terang-terangan, mereka-mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dan perniagaan yang tidak akan pernah merugi, lan tabur. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan balasan untuk mereka dan menambahkan untuk mereka keutamaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Ini juga merupakan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul Quran. Nah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا أهل القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن، لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وأفشوه وتغنوه يعني وحسنوا أصواتكم به وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا تلاوته فإن له ثوابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى أهل القرآن فقال: يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن، يعني تناموا عنه وتتركوه، واتلوه حق تلاوته، يعني واتلوه حق تلاوته أي أجيدوا تلاوته واعملوا به آناء الليل والنهار، وأفشوه يعني انشروه بين الناس وعلموه الناس، وتغنوه يعني حسنوا أصواتكم به، وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون، ولا تعجلوا تلاوته فإن له ثوابا. لا تعجلوا تلاوته يعني لا تقرؤوه بسرعة، وإنما بتمهل وتدبر، فإن لكم بذلك الأجر والثواب. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat, memberikan pesan khusus kepada ahlul Quran. Beliau mengatakan, la tawassalu bil Quran, wisada, bantal. Jangan kalian berbantal Al-Quran. Maksudnya, jangan kalian tidur saja dan meninggalkan bacaan Al-Quran. Tetapi utluhu haqqa tilawati, bacalah ia dengan sebaik-baiknya. Artinya, perbaikilah caramu ketika membaca Al-Quran. Fataghannaw bihi, bahkan berdendanglah kalian, merdukanlah suara kalian ketika membacanya. Watadabbaru ayatihi, renungkanlah, hayatilah makna kandungan ayat-ayatnya. Lalu kemudian wafshu bihi, wafshuhu, dan sebarluaskanlah Al-Quran itu.
kepada orang lain. Maksudnya ajarkanlah Al-Quran itu kepada orang lain. Lalu kemudian akhir ya Syekh. Nah, قال وأفشوا وتدبروا ما فيه وتغنوه يعني حسنوا أصواتكم به وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون. Tadabbaru ma fihi la'allakum tuflihun, yang terakhir ya. Dan hayatilah ya makna-makna yang terkandung di dalamnya agar kalian beruntung. Wala ta'jalu bil Qur'an. Wala ta'ajjalu bil Qur'an. Janganlah kalian tergesa-gesa dan terburu-buru ketika membaca Al-Qur'an. Mengapa? Karena di dalamnya ada pahala-pahala untuk kalian. Artinya perlahan-lahanlah ketika membaca Al-Quran, jangan tergesa-gesa ya, agar kalian bisa memperoleh seluruh pahala yang terdapat di dalam Al-Quran. Wa al-khuluq وهو يعني المسألة التي بعد هذا. الخلق هو ما يتصف به المرء في أفعاله وفي سلوكه، والخلق الحسن من أفضل الأعمال عموما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكملكم إيمانا أو من أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. يعني من أكمل الناس إيمانا حسنهم خلقا. وقال: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، وغير ذلك من الأحاديث والنصوص في حسن الخلق. Beliau mengatakan setelah itu adalah adab atau akhlak ya. Membaca Al-Quran atau pengemban Al-Quran. Beliau mengatakan akhlak itu adalah sejumlah sifat-sifat yang menjadi karakter seseorang ketika beramal atau berbuat, sikap seseorang ketika dia melakukan aktivitas. Nah, itu adalah akhlak. Dan akhlak yang terpuji itu adalah merupakan sebaik-baiknya amalan. Secara umum, akhlak yang baik dan terpuji itu adalah sebaik-baiknya amalan secara umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang paling paling baik ya, paling besar pahalanya, paling sempurna imannya ya. Inna afdalikum inna akmalan nasi imanan inna min akmalikum imanan ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling sempurna di antara kalian imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Demikian pula dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling dekat nantinya di akhirat tempat duduknya denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ini adalah pujian kepada orang-orang yang atau hamalatul Quran yang memiliki adab-adab yang terkait dengan Al-Quran. ولما كان أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كانوا أولى الناس بأن يكونوا من أحسن الناس خلقا حتى ينطبق عليهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، فيجمعون بين حسن الظاهر بالخلق وحسن الباطن بالإيمان والقرآن. فينبغي أن يتصفوا بأحسن الأخلاق فينطبق عليهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كالأترجة ريحها طيب وهذا الظاهر وطعمها طيب وهذا الباطن. Nah, beliau mengatakan
ketika pembaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran atau pengemban Al-Quran itu adalah merupakan orang-orang khususnya Allah dan orang-orang terdekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seyogyanya, sepantasnya dan selayaknya mereka-mereka itu menjadi orang yang paling baik akhlaknya, menjadi orang yang paling baik perilaku dan kepribadiannya, agar mereka benar-benar sesuai dengan ilustrasi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasulullah mengilustrasikan mereka itu seperti buah utruja yang aromanya harum dan rasanya manis. Maka dengan bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran yang ada pada diri mereka itu, hendaklah mereka itu nampak dan tampil mengesankan secara lahiriah dan secara batiniah. Secara lahiriahnya mengesankan indah, elok karena akhlaknya yang terpuji, dan secara batiniah mereka nampak indah, elok karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran yang ada di dalam dada mereka yang mereka hafalkan. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما. من جمع القرآن يعني حفظ القرآن أو شيئا منه فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه، لأنه يحفظ القرآن وهو الوحي، غير أنه لا يوحى إليه، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يعني يغضب ويحتد ويشتد مع من يغضب، ولا يجهل مع من يجهل، يعني لا يسفه ويكون سفيها مع السفهاء. قال: لأن القرآن في جوفه، لأن القرآن في جوفه. Abdullah bin Amr bin As. Diriwayatkan dari sahabat Allah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, barang siapa yang jama' Al-Quran, telah mengumpulkan Al-Quran, maksudnya dia telah menghafalkannya, maka dia sesungguhnya telah membawa tanggung jawab yang demikian besar. Maka hendaknya tidak keluar darinya kecuali sesuatu yang baik. Maka dia tidak boleh menjadi had, tajam atau suka marah. Meskipun dengan orang yang pemarah, dia tidak boleh ikut-ikut emosional, meskipun dengan orang yang emosional. Dan dia tidak boleh jahil, meskipun dengan orang-orang jahil. Mengapa? Karena ada Al-Quran di dalam dadanya. Maka dia harus tampil istimewa. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai pengemban Al-Quran, sebagai penghafal Al-Quran. Dia tidak boleh emosional dan dia tidak boleh berlaku jahil, meskipun orang-orang di sekitarnya marah-marah dan berlaku jahil. ومن الأخلاق التي ينبغي أن يراعيها ويهتم بها حامل القرآن أولا الإخلاص، أي أن يخلص لله في قصده بحفظه للقرآن وتلاوته للقرآن، فلا يحفظ ليقال حافظ ولا يقرأ ليقال قارئ، وذلك أن الإخلاص شرط في قبول العمل. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني أراد بأعماله الحياة الدنيا وما فيها من الزينة. قال تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي يعطيهم الله نصيبهم فيها
وافيا تاما، ولهذا قال وهم لا يبخسون. ولكن قال الله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهابط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، يعني أنهم يحبط أجرهم ويبطل عملهم ومأواهم النار. فهذا يبين أهمية الإخلاص وخطورة فقده، خاصة أقول في حامل القرآن الذي عمله عبادة لا تصح إلا بالإخلاص. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya adab akhlak atau etika pertama yang mesti terwujud pada diri pengemban penghafal Al-Quran dan harus benar-benar ia perhatikan adalah al-ikhlas, ketulusan di dalam melakukan amalan apapun, termasuk utamanya menghafal Al-Quran. Bahwa ketika dia membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, tidak ada tujuan-tujuan yang lain seperti ingin diakui, ingin dipuji, dan tujuan-tujuan duniawi yang lainnya, tapi semata-mata dia lakukan itu tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ikhlas? Kata beliau, karena ikhlas ini adalah merupakan pokok adalah merupakan barometer ya, diterima atau tidaknya amalan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau seseorang kehilangan keikhlasan, maka amalan yang dia lakukan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau membacakan ayat di dalam Al-Quran ya, dalam surah Hud, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dunia wa zinataha, dan perhiasannya, maka Allah berjanji ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan tunaikan balasan amalan-amalan mereka di dunia itu secara sempurna ya. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka itu tidak akan dikecewakan, mereka itu tidak akan dirugikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang yang melakukan aktivitas di dunia, lakukan di dunia, kembali mereka adalah neraka, wal a'yadzu billah. كذلك في ثبت حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أول من يؤتى به للحساب يوم القيامة قارئ القرآن، فيقال له أو يقول الله له حين في القرآن ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول بلى. يقول الله ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول بلى. فيقول الله بلى يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى له فماذا عملت فيما علمت؟ فماذا عملت فيما علمت؟ قال، فيقول يعني قارئ القرآن أو حامل القرآن كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذلك، يعني فيلقى في النار، وذلك أنه إنما قرأ ليقال قارئ. فقيل، يقول الله تعالى فقد قيل ذلك عنك، فهو ما أراد إلا الدنيا فيوفيها الله له، ولكن ليس له في الآخرة إلا النار. نعم. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan tentang orang pertama nanti yang akan didatangkan pada hari kiamat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ternyata yang pertama didatangkan itu dan ditanya adalah penghafal Al-Quran. Maka ketika ia hadir, Allah bertanya kepadanya, alam muallimka ma anzaltu ala rasulillah. Ya, wahai fulan, tidakkah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran? Maka orang itu mengatakan, bala, ya tentu saja. Lalu Allah kembali bertanya kepadanya, wa ma amilta fima alimt, lalu apa yang engkau lakukan dengan apa yang telah engkau ketahui? Dia telah mengilmui, mengetahui Al-Quran, diajarkan oleh Allah kepadanya. Lantas apa yang kau lakukan? Maka orang itu mengatakan, qara'tu ana al-laili wa atrafan nahar. Aku telah membaca Al-Quran itu sepanjang pagi dan petang hari. Ya, fika, karena engkau ya Allah. Maka malaikat, ya, mengatakan kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Innama qara'ta liyuqala laka inna fulan qari'ul Qur'an. Sesungguhnya dahulu engkau membaca Al-Quran agar engkau mendapatkan sanjungan, pujian atau pengakuan dari orang bahwa si fulan ini penghafal Al-Quran. Maka pada akhirnya orang itu pun dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Al-amr tsani alladhi yanbaghi an yatakhallaqa bihi aidan qari' al-Quran التقوى، تقوى الله، وذلك بأن يتخذ من عقاب الله وعذابه وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه، أن يلتزم الأوامر فلا يقصر فيها ويجتنب النواهي فلا يقع في شيء منها. Yang kedua, kata beliau, akhlak yang mesti diperhatikan oleh para penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuqassir fiha. Dia tidak boleh meremehkan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tunaikan secara sempurna dan kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak memandang enteng atau meremehkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثالث أو الخلق الثالث الذي ينبغي أن يتخلق به صاحب القرآن هو العلم والتدبر. العلم والتدبر، أي أن يعلم معاني ما يقرأ ويحفظ ويتعلم ما فيها من العلم ويتدبرها ويتعظ بهداياتها. قال الله تعالى في وصف أهل القرآن، قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال بل هو آيات بينات يعني واضحات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وهذا كان هدي الصحابة، كانوا لا يجاوزون الآيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فحفظوها وحفظوا ما فيها من دلائل من العلم والعمل والذي تأمر به، فحفظوا القرآن تلاوة وعملوا به وبما دل عليه. Yang ketiga, kata beliau, adab akhlak yang mesti diperhatikan oleh penghafal Al-Quran atau pengemban Al-Quran adalah al-ilmu wa tadabbur. Apa maksudnya? Al-ilmu maksudnya dia harus memahami, mengetahui
kandungan-kandungan pelajaran, kandungan-kandungan ilmu pada ayat-ayat Al-Quran yang dia baca atau pada ayat-ayat Al-Quran yang dia hafalkan. Maka dia menghayati apa yang dia hafal dan apa yang dia baca dari Al-Quran itu supaya dia faham, supaya dia mengerti kandungan ilmu yang terdapat di dalamnya. Sehingga dengan memahami ilmu yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, yatta'iz bihi, dia dapat dinasihati dengan Al-Quran, mendapatkan nasihat dengan Al-Quran, dia mengikuti tuntunan Al-Quran. Jadi bermanfaat itu Al-Quran untuk membimbing dia ya, di dalam melakukan aktivitasnya. Yatta'iz bil Quran, karena dia paham, dia mengerti ilmu atau petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, dalilnya di dalam Al-Quran tadi beliau baca dalam surah Al-Ankabut, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang terdapat di dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, dan tidak ada yang membantah ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim ya, jadi beliau menegaskan bahwa seorang penghafal Al-Quran, pengemban Al-Quran harus benar-benar memperhatikan ilmu yang terkandung di dalam ayat-ayat yang dia hafal atau dia baca. Baik, kita break sebentar ya, untuk adzan, lalu kemudian setelah adzan kita lanjutkan beberapa poin ya, lalu kemudian kita istirahat. Silakan muadzin. Baki nukmil hadhihi هذا الكتيب نمشي بسرعة متى تريد الثمانية أيوة نعم ثمانية الساعة 8 أيوة بكر الله أكبر صب عليك لكم الشيء. بسم الله لا إله بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد حي على الصلاة
Kita lanjutkan sejenak sampai jam 8, 10 menit ke depan. Fadhal Syekh. كذلك مما ينبغي أن يتحلى به حامل القرآن وصاحب القرآن التواضع للخلق، تواضع للخلق وحسن السمت، يعني بعدم كثرة الضحك كثرة الكلام، فيكون متواضعا للخلق حسن السمت. قال القرطبي رحمه الله فيما ينبغي لحامل القرآن، قال ويقل الضحك، ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن، في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه، ويأخذ نفسه بالحلم والوقار، ويأخذ نفسه بالحلم والوقار، فلا يكون يعني غضوبا ولا يكون يعني سفيها. قال وأن يتواضع للفقراء ويتجنب الكبر والإعجاب. فهذا هو التواضع وحسنه السمت، أن يقل الضحك والكلام في مجالس القرآن، في مجالس القرآن وفي غيرها، فلا يفعل شيئا من ذلك إلا لمصلحة أو حاجة، ولهذا قال غيرها بما لا فائدة فيه، ويأخذ نفسه بالحلم، يعني يكون حليما لا يكون غضوبا، وقال يأخذ نفسه بالحلم والوقار، يعني أن يكون وقورا، وأن يتواضع للفقراء ويتجنب الكبر والإعجاب، يتجنب الكبر على الناس والإعجاب بالنفس. Nah. Selanjutnya akhlak atau etika yang mesti diperhatikan, wa yatahalla bihi hamilul Quran, yang selayaknya penghafal Al-Quran itu menghiasi dirinya dengan akhlak ini adalah at-tawadhu' ya, wa husnus samti ya. Tawadhu ya, rendah hati, bukan rendah diri ya. Ya, rendah diri beda, ya, negatif mananya. Kalau rendah hati yaitu tawadhu, ya, tidak angkuh, tidak sombong. Dan husnus samti ya. As-samti ya, husnu as-samti. Baik etikanya ya, baik perangainya ya. Ini masalah etika nih. Hamilul Quran harus seperti itu ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, seyogyanya
para penghafal Al-Quran itu memiliki etika dan sopan santun yang baik. Itu ditandai dengan sedikit berusaha menyedikitkan ketawa. Ya, jangan kalau ketawa ngakak-ngakak. Ya. Dan tidak mengangkat suara, tidak banyak bicara, tidak cerewet. Ya, jadi penghafal Al-Quran itu terlihat pada sikapnya ketika dia tertawa. Dia tidak banyak tertawa dan tidak ngakak ketika tertawa, khususnya ketika dia berada dalam majelis Al-Quran. Ya, dalam halaqah Al-Quran maka dia harus jaga sikapnya, jaga suaranya. Ya, baik ketika tertawa maupun ketika dia berbicara. Dan bahwasanya dia harus bersikap santun dan lembut. Ya, dia tidak boleh berperangai emosional, kasar. Ya, ketika bergaul dengan orang lain. Dan hendaknya hamilul Quran itu, ya, kata beliau, adalah orang yang memiliki perangai yang lembut, ya, memiliki perangai yang lembut, al-hilma, ya, kelembutan. Baik. الخلق الأخير الذي نختم به وإلا الأخلاق من القرآن كثيرة هو رعاية القرآن والتأدب معه، رعاية القرآن والتأدب معه، وذلك بقراءته وعدم هجره، قراءته في الليل وفي النهار وعدم هجره، والقيام به في الصلاة، هذا من رعايته. كذلك من التأدب معه هو أن لا يقرأه إلا على طهارة، فإن من كمال التأدب مع القرآن لا يقرأه إلا على طهارة. أما المصحف فالصحيح أنه لا يمسه إلا وهو على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. كذلك أن لا يهمل المصحف ويضعه في أي مكان غير محترم، بل يرفعه ويكرمه، ويعمل معه كل ما فيه إكرام وحفظ، ويبعده عن كل ما فيه ابتذال له وإهمال. نعم. Kemudian etika dan adab terakhir yang mesti diperhatikan oleh penghafal Al-Quran, pengemban Al-Quran adalah riayatul Quran wa ta'addub ma'ahu, ya, menjaga Al-Quran, ya, memelihara Al-Quran dan bersikap sopan, ya, beretika terhadap Al-Quran. Caranya adalah, kata beliau, senantiasa membacanya, senantiasa membaca Al-Quran siang dan malam. Al-qiyam bil Quran, ya, membaca Al-Quran itu di dalam sholat, ya. Hafalannya surah Al-Baqarah, tapi setiap dia, contoh ini ya, tidak disebut ya, tapi kalau dia sholat kul terus, ya, 3 kul contohnya. Beliau tidak sebutkan contoh itu tadi ya, tapi maksudnya apa yang dia hafal itulah yang dia senantiasa baca di dalam sholatnya, ya. Itu kemudian beretika terhadap Al-Quran, ya, artinya jangan dia meletakkan Al-Quran itu di sembarang tempat, ya. Jangan dia membaca Al-Quran di tempat-tempat yang tidak layak, ya. Ketika dia melihat Al-Quran, ya, maka dia mushaf Al-Quran itu dia tinggikan, dia taruh di tempat yang tinggi, ya. Itu adalah di antara adab, ya, terhadap Al-Quran. Dia tidak menelantarkan Al-Quran, ya, hajrul Quran, menelantarkan Al-Quran, ya, atau bahasa kita bombe Al-Quran, ya, dia tidak mau lihat, dia tidak mau baca, dia tidak mau perhatikan, ya, itu etika yang tidak baik terhadap Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu benar-benar dia perhatikan, benar-benar dia hormati, dia tempatkan, ya, pada tempatnya yang mulia dan terpuji, ya. Demikian wal khitam ya Syekh. Fadhal. ونحن نستقبل في الشهر القادم شهر القرآن، نستقبل
رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن، الذي سماه أهل العلم شهر القرآن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. ولهذا هذا يبين أن القرآن ينبغي أن يقرأ في الليل والنهار. كثير من الناس اعتاد أن يقرأه في النهار ولا يقرأه في الليل، فلهذا ينبغي أن نستعد لذلك وأن نقرأ القرآن. إننا تمكنا مرة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك فإن في كل هذا خير، ولهذا ينبغي أن نهتم بذلك وأن نستعد له. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حفظ كتابه والعمل به وفهمه والقيام بأوامره واجتناب نواهيه، وأن يبلغنا وإياكم رمضان ويوفقنا فيه وإياكم للصيام والقيام وقيام ليلة القدر، ويجعلنا ممن يغفر له ما تقدم من ذنبه في رمضان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sesi terakhir ya, beliau mengatakan ya, bulan depan itu kan sudah masuk bulan Ramadan. Kita ini sedang menjemput bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Qur'an, bulan di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Oleh karena itu kita harus benar-benar menyiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang mulia ini. Hendaklah kita benar-benar memiliki target untuk menghafal Al-Quran. Kata beliau, kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini sekali, 2 kali, 3 kali, itu adalah sesuatu yang ideal, atau lebih dari itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuknya. Dan kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara khusus di bulan Ramadan itu duduk bersama malaikat Jibril untuk membaca Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran di setiap malamnya. Ini kata beliau menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran itu ya idealnya di malam hari. Kebanyakan orang dia baca Al-Quran itu siang hari, lalu kemudian di malam harinya dia tidak lagi membaca Al-Quran. Padahal di bulan Ramadan setiap malam Rasulullah SAW itu bersama malaikat Jibril duduk untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran. Lalu kemudian beliau menutup dengan doa-doa yang semuanya maknanya sangat amat baik. Semoga doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.